Mana sa Kapamilya gihapon is blood versus duty is excited lang gihapon. Karong Abril 6, tuig 2026, 8 p.m. onwards, dinhi sa Kapamilya channel. Naa diri sa Danau City, Cebu, Philippines. Excited na gihapon sa blood versus duty. Dinhi sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live. All TV as in A to Z. But TV5, soon na lang gihapon. Pero okay naman tapos sa TV5 ang Totoy Pato. But, blood versus duty, karong mapot, Abril 6. Moro gihapon. Number 1 in Danau City, Cebu, Philippines. Sunod, ato na ako sa Dakwensa, Mandawi, or sa Konsolasyon. Pada ako sa Malitbog, South Leyte, Philippines lang gihapon. Sa blood versus duty. After sa TV Patrol. Moro gihapon sa Kapamilya. Moro gihapon.